miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lil isnai asyaral madi fir rabi'il awwali wa dhaka fi amil fili Guste Kanjing Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama. Nah, lo teman, mun sini ke teman mireng sampean. Meri darkano ko samko, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Siapa mau nyimak lampir di tengah? Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sene ke teman mireng sampean. Aing mata bung rembung ngabestikan seneng tak kuat bula manteng rasa melia pentung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Hakam Masduki, seampuna paring ilmu dak kaula ajunan sesangat beten kaula amul jaki beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kyai Haji Zuhri Karim, ajunan Kyai Haji Zaini Dahlan, ajunan Kyai Haji Habibi, ajunan Kiai Abdul Wahid, ajunan Kiai Mas'ud, terjuga tak galib ajunan Kiai Rasul. Benda seteja kiai, seteja guru seampun alengki ben ampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmai pon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh secara istimewa pemangku desa Sana Lao,
Iki kadinto Bapak Fathur Rahman beserta seluruh jajaran aparatur tisah, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan, wali santriwati yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam mangken takdir kaula ban ajunan hadir dek ke majelis zikir areng sareng kala bentot cuan anyu onaki salamet ben anyu onaki manfaat tor barokah ilmu sekaule bi potra-potra kaula ajunan. Semoga perpangkian ben paling kina kaula ajunan malemangken kak dinto tetia wasilah tetia sebab ben perantara kaula ben ajunan kenging ridha epon Allah ben pakun apeung kala ben kiai kala ben guru sampai dek ke akhirat sehingga seteja hadir termasuk min ahlil jannah, amin. Salawat ben salam ereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun apekta kaula ajunan dari petengah pudu eki bekaterang ilmu kalaban ilmu kak dinto kaula ben ajunan bisa apitaaki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pengarap semua keseteja sehadir kesempatan mangken termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, sahabat Ibnu Abbas kak dinto toman etanyai sareng sahabat selain, ya Ibnu Abbas, ma khairul ayyam, saminggu nika petongare, dari petongare nika paling bagus aripan apa? Bentek gelu kuatnya ka sambiang. Hari apa yang paling baik dari seminggu? Hari Jumat. Sampai lambat pada lagu hari Jumat, hari mulia. Gini bangki. Terkabulnya sebagian doa dan juga tibanya hari kiamat akhir masa. Lamba neka lagu awara tahun 90 kates ki abu gedeng. Jumat hari mulia dan juga tibanya hari kiamat akhir masa. Jadi kiamat ni ketepak ke hari Jumat. Pulan kiamat tepak ke hari Jumat 2020 pehecungkel duwi. Tanggal 15 Ramadan hari Jumat bekal kiamat. Akan ada lendu maksudnya. Oh bu, banyak si tidungi luar. Tidungi lim Roma takut beda lendu bah tidungi luar gula jam malam Jumat dungi dalam lendu tibi. Jagelak. Apa saya ngaltok telur alek. Hari apa yang paling mulia? Hari Jumat itu sayyidul ayyam. Barang siapa yang sholat Jumat, setelah sholat Jumat dia tidak mengubah kakinya selana tak yoba, membaca Fatihah 7 kali, membaca kulhu petong kali. Pamare kak benih kulhu benih deh. Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka ghufiralahu, maka diampunilah dia sekalipun dosanya mithla zabadil bahar,
make tu sana pada bi kapung tase sepenting mari Jumat saya lana soko tak yo berkeluh maca Fatihah peto kulhu peto al-falak peto an-nas peto sateja tu sana sareng Allah esapora sepenting benih tusah kata tangke benih tusah ka manusia amin Allahumma lalu ditambah dengan zikir Ilahi lastu lil firdaus wala aqwa ala naril jahimi fahab batawafir fa innaka ilahi las wala aqwa fahabali taubatan waghfir azimi ilahi las fahabali tau Allahumma salli ala Muhammad. Pon yang saya baca barusan ilahi lastu lil firdausi ahla kata ulama mana bi baca salah stadina Jumat nggih ketika paling sekoni imaus lema kalih maka orang kak dinto mata ala imanin bila syakin orang semaca ilahi lastu lil firdausi ahla sebanyak lema kalih paling sakoni salah setari na solat Jumat maka bekal mateh kalaben nyangu iman tanpa mang boleh sana lau mun mari Jumat maca nikah na punten berarti insyaallah ajunan termasuk orang-orang sebekal asangu Islam iman sampai sete alhamdulillah doa kak dinto seakebai nyamana al-Imam Abu Hani Imam Abu Hani kak dinto terkenal kelaban sebutan Al-Imam Abu Nawas. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi menyatakan bidom min nun Abu Nawas. Abu Nawas kak dinto termasuk waliyun min auliyaillah. Termasuk wali dari sepenapan walina Gusti. Tapi Abu Nawas ini kasih terkenal benih ke wali nah, tapi kapinternah. Jadi orang nikah kati Syekhuna Khalil Bangkalan nikah alim wali king seterkenal ke wali nah Imam Abu Nawas wali alim pinter seterkenal ke pinteren sampai senyama Harun Ar-Rasyid nikah kalakal to bi senyama Abuna
Abu Nawas. Ada orang yang bisa menang ke Abu Nawas nih. Ada. Abu Nawas nih sampai situ bekto sareng Harun Ar-Rasyid pulan datang ke tak nemu si etanya agi na pulan menang tok sampai etanya agi jumlahnya bintang nih ke Abu Nawas tokan. Abu Nawas kakek mun lakar penterongku kok tawa. Berapa jumlah nak bintang sebeda langit? Mun kakek bisa jawab kalau tanya agi ya berarti ke penterongku. Ini jawab Abu Nawas. Gitu kang raja betul tak tahu kang. Berapa? Pangalak koceng Abu Nawas. Persis jumlahnya ben buluna koceng deh kayak. Berapa aja? Gini hitung pada tahu. Abu Nawas. Abu Nawas sebelum menjelang wafat diceritakan nih kemesan saya nggak sengkok mun mati deki jak labuni pote, jak labuni anyar, labuni laju. Akhirat seteh labuni labun kalampi laju ongku, tak ibriin kalampi pote ongku. Masuk lum kopur. Lalu ada ulama dalam mimpenah amimpeh apangki sareng Abu Nawas. Pahe periksa di ulama ni. Abu Nawas. Lambok sampean manusia kalakal kebi sampai Harun Ar-Rasyid kalakal. Dak ada mamun mungkar nakir. Pahe jawab, ya apa sih makin mungkar nakir kalakal bikol. Kalakal dak ada mah. Bahkan kok minta labun je tak pote juga. Kan minta selaju kok. Mungkar nakir Pak Harun mau datang. Ya fulan, marrabbuka. Siapa pangeran kakek? Ya gampang saja jawab kok. Malaikat. Mun atanya ateku gelu. Mun labun na tak potere mayit laju. Banyak saya nyaranyar tenggetir tak pote kabi. Ya lain na pote kabi. Di Abu Nawas silok pote ke tibi. Malaikat apa nyimpang. Tente ku lekuk kak. Lengi belabun coklat. Muntai papoton ya. Makoma lain gitu. Makoma lah. Abu Nawas ni kesampai doa angki puru ni. Ilahi las ni kak. Cepun ulama. Mereka merupakan salah satu doa yang berpolitik kepada Allah Subhanahu. Ada ulama sebengal apolitik ke pangeran cuma Abu Nawas lebih doa ilahi las. Mereka termasuk doa politik. Ilahi adu pangeran kaulah. Lastu lil firdausi ahla. Kaulah bani ahlina swarga firdaus. Mun imam masuk swarga, kula tak pantas, kula tak anda mun masuk swarga. Wala aqwa ala naril jahim. King mun masuk neraka, kula tak kuat. Tambah bingung dem Abu Nawas. Masuk swarga tak kuat, tak pantas lolem. Kan neraka tak kuat, tak lem kia. Punten pangeran, kula tak minta masuk swarga, bentak misa jauh di neraka. Cuma situng saya pentah. Fahabali taubatau wa ufir dunubi. Kula cuma minta situng sapora aki tu sakaula saja raja. Fa innaka ghafirud dzambil azimi. Karena ajunan sebisanya pura tusa raja enggak napa saus. Tak terus warga, tak minta ajau di neraka, keng minta atusah sapora aki. Mun tusa tak ada masuk ada mau reng. Lagi ada bagi? Mun tusa tak ada pakun masuk suar. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau manusia mati membawa dosa, mun mati ni berdosa, bentu sana tak luang sampai itu pue bitu sana, maka orang itu akan masuk nerakanya Allah Subhanahu. Bentu sana ada burung saya masuk neraka pasti masuk suar. Mun Abu Nawas kalau ben labun sampian ku lekuk mun takut semati bu ngapa laki boy. Ilmu kau punya ke pertanyaan bener-bener. Mar rabbukah wa man nabiyukah wa ma qiblatukah wa ma imamukah wa ma dinukah wa ma ikhwanukah. Serah pangeran na sampian, serah nabi na sampian, pasera imam na sampian, panapa agama na sampian, panapa kiblat na sampian, ben pasera treta na sampian. Pergi makin ngapa lagi? Allah pangeran kaulah, Nabi Muhammad nabi kaulah, kiblat Ka'bah kiblat kaulah, Quran imam kaulah, Islam agama kaulah, Muslim laki Muslim bini tretan kaulah. Lah ngapa lagi ku? Mun apal lah mate. Ya pala apal. Jadi lem kopur tak usah buat repot. Malaikat tanya, ya fulan, mar rabbuka? Siapa panggilan kakek? Apal kat, apal. Mun tak apal lagi.
Tapi cepon ulama mengacu dak kadebun Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Maka kau leben ajunan apal jiwa pernah keng mun amal tak bagus tak kira bisa aja. Maka tak apal keng mun kau leben ajunan kak dinto andi amal bagus insyaallah bisa aja jawab. Jadi saya jawab ilmu kufur kak dinto beni orang ngak tapi amal lah. Maka apa banyak amal bagus mun amal bagus pasti kau lebih bisa aja jawab. Pabanyak ngamalaki mun parlo ngapalaki ca Arab mun parlo ngapalaki ben bahasa Suryani keng mun taan di amal bagus kula ben sampian tak kira bisa aja jawab menter pada selamat kapi amin keng pasera orang semaca ilahi lastulil firdausi ahla salah satu salat Jumat paling sakone 5 kali itu baki sareng ulama bekal mate bekal set bekal abali ka Allah diimanin bila syakin bekal ngiba iman tanpa mang pole manter kau leben ajunan termasuk akak dinto Allahumma abu jamak semak katon ceda kato dengi ay foto bulan ni kene pesemaan bulan bakun kene pesemaan hari asli itu sekene dia abu jada gelak bu hari sekene karo bungkan mun buana semangka kan kene bungkana keng buana kampak eta yampi pelatro ngampung buana arem bukan maren bakai ya kan beda bungkana semangka bungkana kene keng buana ra ya bodoh enggak acem ruang bungkana seraja buana keng lanceng bu acem Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma khairus syuhur, kalau hari yang paling baik hari Jumat. Kalau bulan yang paling baik bulan apa? Ibnu Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling baik itu bulan Ramadan. Al hasanatu fiha bi alfi hasanatin fi ma siwaha, atau al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwahu. Satu kebaikan dikerjakan pada bulan Ramadan sama dengan kebaikan itu dikerjakan 1000 kali pada bulan yang lain. Setiap perbuatan sunnah kencer fardoh, kelakuan fardoh tekel petong polo orang atarawi bulan Ramadan 20 kali persis kencerna pada ben apa jeung 10 20 rakaat 20 kali amin Allahumma pasir sa apa jeung 10 bulan Ramadan maka sama dengan sholat subuh 70 kali di luar Ramadan. Makanya Nabi Musa pernah minta ke Allah untuk teti umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah memohon kepada Allah untuk menjadi bagian dari manusia sana tengah atau sana laut dan sana timur dan sana-sana yang lain. Bukan oke. Jaringan sana ni kau pulang buat si bude lagu na. Gula ki tak tu kamu kasih le bude lagu na. Sana wala sana wala sana wala sana sana eko. Lamba. Lah Nabi Musa pernah meminta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Satu alasannya tero apa saat bulan Roma. Alhamdulillah yang sana lawa ibri Ramadan. Tak apa sah. Tak apa. Tapi si bini keng polan tempona berhalangan. Thank you bu. Karena boleh bini nega banyak alasan. Tak apa sebuk nyusu wele. Nyusu sekeni an bu. Jekan 2 anak ngerebuk. Min. Minta apa sebuk? Mirale. Olle keng munre tak olle. Tak apa saka. Mirale. Nakin tete koncong jele mira. Cong gelak-gelak no. Awwalu man ikhtatana Ibrahim bil qudum. Pertama kali orang yang melakukan khitan itu Nabi Ibrahim bil qudum. Gelak nama? Pak apa? Pak. Beda sing ngucap betung. Oh, betung kan. Mun pah lopot nuruk koncong. Itu syariat dulu. Indonesia itu dulu tidak ada orang sunat. Yang membawa sunat pertama kali ke Indonesia itu namanya Maulana Malik Ibrahim, gurunya Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Makamnya ada di Gresik. Dulu gak ada madrasah.
Pas saya pertama kali singebah Maulana Malik Ibrahim, beliau yang mengadakan musol, madro, pesan, nyuntik, nyunat, lambak sana laut ni kada sa sunat. Jadi mun mere maurib lambak kan peteng gi. Mun aku mika drum, aku mika budin Roma takwa aku mi ada eng Roma. Ni bekenci ro. Kapan aku mi gendine teku atuan koncong genti dua. Pada koncong gentina. Lah Wali Songo datang ke Indonesia, akhirnya sunat nikah yang mayoritas agamanya Buddha, akhirnya kelaben hadir Wali Songo. Alhamdulillah Indonesia semangkin 98 penduduk Indonesia Islam. Matura sangang polo sanga koma sanga sampai sopu Islam kapi. Kanangki Matura nikah beri sebagian yang tidak Islam ada, itu pendatang. Mun asli Matura, Islam. Buktinya aku can kapi dah. Kocan nikah tanda Islam. Mun beni Islam tak gerang ku kocang nikah. Gini abang ki. Kenapa kau pakai kopiah? Ini adalah kebiasaan kita kalau sholat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa ulaika min taqwal qulub. Mun la syiar ni kecekak tan tegule ben sampean atina takut ka Allah. Reng maturah. Di mabede salah kocan kapi tenggi ka. Coba sampean lihat kalau di Jakarta. Jakarta ni ke masjid tak kocan biasa. Keng mun sana lao, napa boleh ke pengajian tak kocan. Nyambung ka kocan. Artena mun nyamaring matura pasti abojeng, pasti Islam. Alhamdulillah. Bajingan mun matura, abu makin ngopi ajam, abojeng. Mula abojeng ni kemudian tanda bahwa insyaallah bakal selamat akhirat. Amin. Masalah keng laku na tak pade pada rem aja manusia tak lebih biasa tanggi ka. Mun teti kiai kapi siapa sing ngaji. Gini apa gi? Ki akhirat bi Allah ni ke manusia ni kayak macam-macam. Tapi saya asaus otak bengak napa asaus laku na mantir pada selamat. Amin Allahumma. Bajingan abu parlo munda bajingan na ilangan sape. Mun mangken sang kami maling sing itu asape. Cuk sape na aja ilon mungkin. Iki na bagi. Tepak garing sana lau pakai masker deh. Di Facebook haram sih lebar saya masker lagi. Siapa sing ngelakor ka? Jami tek ke lubirin kacamata kotang saya begi. Jami. Nanti tuli angka penyakit sapi ni bi Allah. Amin. Amin Allahumma. Karena mangkene ka para Idul Adha ni kemun pakun ngak nika gulaku takut tade saya kurban sapi. Apa napa? Karena makila sapi na muda sing akan sapi tade. Jadi bi Allah mentertuli angka, mentir bi Allah tuli ipa selamat sehingga kau leben ajunan bisa alaksanaki kurban akan di tahun-tahun sega bongkor. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Pertanyaannya mungkin senikah. Kalau Ramadan kak dinto bulan paling mulia, apa kanjing Nabi kak dinto mi tak lahir bulan Ramadan. Kanjing Nabi ni ke lahir bulan Mulud. Miladu Rasulillah sabihata yaumil isnaini lilisnai asharal madi fir rabi'il awwali wadaka fi amil fili. Kuste kanjing Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama. Teman mireng lagu nikah. Jadi furuji ya bu. Teko kare medeteng ngajak kita mireng dem macam dia. Kau tepak kare ngapa di nari majek dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum tak teman mireng lah kira. Nah, lo teman. Mun sene ke teman mireng sampean. मेरी डरकनों को समको तुम भी मुझसे प्यार कर लो
Siapa mau nyimak lampir di tengah? Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sene keteman mireng sampean. Aing mata bung rembung ngabestikan seneng tak kuat bula manteng rasa melia penting. Kalau Ramadan adalah bulan yang paling mulia, kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Ramadan? Justru Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Kalau hari Jumat hari yang paling mulia, kenapa Nabi Muhammad kok tidak lahir di malam Jumat? Justru lahir di malam Senin. Malam Senin ni termasuk malam seada kemuliaan sama sekali pun ulama. Bulan Rabiul Awal kak dinto bulan seada kebagusan sama sekali. Makanya hari Senin dan bulan Rabiul Awal epele ke bayi lahir Gusti Kanjeng Nabi. Apa napa? Mun Kanjeng Nabi lahir malam Jumat, orang sanah lauk ni kapah ada bu pantesan mulja. Cok lahir boy malam Jumat. Kalau Rasulullah lahir di bulan Ramadan, orang sanah lauk bah ada bu mi tak fokus cok rembing boy bulan Ramadan. Seakan-akan Kanjeng Nabi mulja keng ngampung ke areh atau ngampung ke bulan. Mangkana di Allah epele are setada ke fokus nasakale are Senin. Bulan setada kamulja nasakale bulan Rabiul Awal makle kau leben ajunan sadar beni Kanjeng Nabi saya ngampung ke are ben ke bulan, justru are Senin teti mulja ken ngampung ke Kanjeng Nabi, Rabiul Awal teti mulja ken ngampung dak Gusti Kanjeng na. Karena gue lebih sampai ni kampuran urai kelahiran di kebiasaan. Lagi nak bangki? Karena apa itu urai? Rembi apa nang kakile? Senin Senin manis. Lekas salaki ku lekuk jenis manis kok. Lagi nak bangki? Jero-jero si mati ku Selasa apa juga? Selasa beki. Aduh abeki beun mun ki beki je. Ku lekuk ku tak banyak mati lain na iko. Makin mati ni manis pakune patotong bi malaikat tak kira pagari bujan deka. Cang sapa kapan rembi ni manis tulia laki. Kapan mati kibeki, abek kiben, can sapa. Mi bah tandi lah kuring matura. Wak kemunya. Sapa mati aja. Apa hubungnya malaikat maut dan wak dia bu? Mun pan berdua wak yang kapatannya suruh baju wak tade mi mati kapi orang. Eki na bangki? Cak senek kayak kan tu ni. Nyandok yang sakit, kiba mole boy ibu. Arab le, tak kira abid pole. Mi temu, aji ya ko pingala kero. Oh kiba mole, ko bu, dapat gebengkon na mati ongku. Keng si mati bini si sakit, si ngocak. Bodi na badada. Campuran urai, mandi orang mati. Keng tak kira burung, torai ya, mun lopot colok. Keng mau dicelau oleh teti jerengkong. Mai temu le, cemko si mandi. Lecak mai itu. Mun lecak aja tak teti nah. Buk, sing teti mun gereru bu. Mun Ya Ramadan jita ilaina bil ghufran. Sebulan lamanya ampun jarang kak. Tenang. Oke. Anu ona penggalangan dana oleh Persatuan Alumni Darul Jihad Persadagi. Bacelena kerdus nih kan. Kerdus bacelena marina amal nika untuk madrasah. Untuk apa? Oh untuk perjuangan alumni. Oh, jadi anyu onah seikhlas sedeki buki ajunan sekebetulan aku tak obeng ya tori masang selo aku tak tori utang. Dek remak. Ya pun pantak ngibo tak beri buku makin kau tak ngibo bu. Jadi Allah. Waktu Pak Garing ngapa dina dia.
Terus sediain selake sama jalan laki kiyak, sebini sama jalan bini cukan, gula sambil adzikir, kerdusa sambil berjalan gi, gula sambil adzikir, sampean sambil adzikir, pakhoso kengcek medem, takut kerdus tak pangki saja jalan. Bagi bah adzikir kapi medem dah ya. Jadi gula sambil adzikir, terus pakhoso, gula sambil, terus kerdusa kat di mana? La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bumi ngulok saben are tak korang sapolo kale manusia benatengate tak burung sepekal mate La ilaha illallah Manusia siang malam tak ambu semikir tunya kapan eto puetana tunyana ikala lainna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Seiki bah amal bentusa Seikala kota aromasa Depak kakopur akare kasta Abelia abta bisa Muhammadur Rasulullah Ontong ongku seandi potra Bisa pengetahuan agama Ben malam Jumat Salasa Kakopuran Yasin baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
lestari ki. Alhamdulillah buat lampak kapi sana lau ni kerdus pandai berjalan tanah ngai pemasok kapi deh. Alhamdulillah. Apa nyabak apa ngalak saya delum. Ini sepenting korla tanah ngai pemasok kalau kapi. Tak kira hilang buk. Sampian si masang ki buru kasa. Sebekal teti tunya na sampian. Bi kanjing Nabi itu buaki malu kama qaddamtah wa malu warithika ma akhartah. Setunya na sampian. Sebeki. Mun sebeda idumpit na sampian, belum tentu ding sampian kay. Sebeki ki buru kasa siding sampian. Karena kasah ngambek ya akhirat sambil ngoca kuntu saghiran fakabbartani. Engkau jenik kene buk cek lening 2000. Fakabbartani keng bi sampean paraja ning 2000 kantong beli capi oleh ning 4 mungkin capi 500 untung bu. Tapi gara-gara sedekah teti raja kuntu saghiran fakabbartani kene paraja gara-gara sedekah wa kuntu faniyan fabqaitani fana aslina tak parat tutunya nikah tapi gara-gara sedekah sampai ke akhirat iki bemate tengki sampean andi obeng 10.000 beli kodung teti kerbek bu. Beli rokok, teti kokos kak. Beli bakso, teti good morning. Good matuning koning. Gara-gara sedekah aki pah teti amal. Sabak ke madrasah. Selama madrasah yang kui kencer akili kesampian. Allahumma. Kelas hitung nadoman alala tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'iha bi bayani zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun kencerna di kelas hitung akidi kesampian apa-apa toman masang 2000 polong ben selain beli semen beli ngolek kelas hitung kencerna akidi de kaula ajunan padahal kaula ajunan ngeneng alhamdulillah. Kelas 2 nadoman kia abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani kencer di kelas 2 akidi kesampian alhamdulillah. Kelas 3 nadoman kia fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tangjabi da ibri sakek kiki. Kelas 4 kullu man bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu akili ganjarna. Kelas 6 qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki ni kalamba mun mangken abuh ana do man ni kentel lo pas ni kangala abak cek kocek nang ke atas bangku pedor centor qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqminin syarafa kiai tak bertanya pid dari telem tak kempang malaen nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tuan nangi beare kasaba pon mencari Allah itrem agapi amin saya deki oleh Nabi tong pah umum maki mak le pangki kan bunga deki dapat 3 juta alhamdulillah tang 500 masuk betana pemagi 500 mun ikhlas iki na bangki maki 20.000 mun ikhlas ujung banyakan ganjerna aslina abli ni kata kudu banyak kak sepenting tak didik tak lepas ada ni kok ya tak pada yang ki al-muqta bi qadril muqti paparing yokor ke kemampuan orang bini dari pesena sampian abri 2000 engkau pengajian ngiba pese pak ibu mun abri 2000 berarti sampian aparing saparo dunya karena pesena pak ibu kabina ibaki 2000 kade berempat kade 2 boda nyumpeng 100.000 keng sabri 100 ngiba pese pak juta kama banyak gencerna banyakan se 2000 karena se 2000 ni ka abri saparo arta cek pese pak ibu kabina ibaki 2000 kan saparo segi pak juta ibaki ning 100.000 karena pak juta ni ka saparo na 2 juta ini bebereng masa ngamal tegakan 2 juta
Tak kira. Cak dengan malak dia ada. Dua kembara kocaan merah apa masuk boleh. Malak dia nak biru masuk boleh. Malak dia nak anu kuk todi tu kembara. Berapa tu kak? Apal kapi. Pai pasang kapan saya pun. Terus kadang pada sejumlah kita boleh. Rok bongim bongro masang ning saibu. Selama masang saibu kita minta selamat sampai sepetong toron. Tu akil ya minta selamat sepetong toron. Saibu minta selamat sepetong toron. Nemu di mabuk. Cak dengan di Mekasen sate aku mi 2000. Dah coba nguti. Aku mi ibu besi saibu. Munta ero aku mi separuh ya. Separuh naro keceng kasana lauk deh. Makanya gue setiap pengajian selalu ngebela. Mun sampean nyaraki amal. Mun sampean tukang kong sekelangkong rok bongimbong neku emik, mun asa kelangkong ka orang abri amal pas sesuai beri ngoreng. Mun orang abri ning saibu sa sekelangkong jeung lanceng masang saibu kelontar sekelangkong cukup cek tambah ijek ning saibu beri lema ibu palanjangan sekelangkong menteri terima bi Allah ben menteri beri balisen cukup abri sapolo palanjangan motor sekelangkong amal sampean saya paling hakim menteri terima bi Allah ben menteri sampean paling balisen keleban balisen sampurna tunya akhirat 10.000 ya 20.000 palanjangan boleh motor sekelangkong aba amal sampean menteri terima bi Allah ki ben samu ke paling balisen keleban balisen sampurna sampean teka hajat perjalanan selamat abli kecompot tidak dintangan boleh 20 mun seket bedeng krono ngulu cek karo biasa matur sekelangkong seket bro ya seket teti orang beda kubung koro makit antar kembong item memun selak gua krono pak kali 200 solen matur sekelangkong kaafan zapote sa paring amal samu ka iterema amal sampean paring balsen keleban balsen sampurna karen tunya na barokah nak potona solihin solihat sampean jemper tunya akhirat pataka hajat ongke ke Mekah Madinah perjalanan selamat abli ka jompo tidak rintangan ben sampean teti orang selamat semoga kemudian akhirat sampean masuk surga ben pesa pena seket reka mun 100 ambu sa sekelangkong mun tak teu ari compet lebe cekap apa sih ketahu ya pada saya baca tadi ngalak koran baca mun tak teu compet ambu sekali jangan patut cek 100 cak tor kadang masang ning saibu sa sekelangkong sampai corong etolong apa kun matur sekelangkong amal sampean ning saibu sampai lemah sekelangkong tambu sekali sampai oleh teluare bese na ilang ya sa temu orang kang mikir mun saibu bisa masuk surga anu apa masang 5.000 kebele fuk kasih masangan saibu je tak naning surga saibu setia cak cap bisa 1.000 sekilo pa bisa surga pakun saibu minta lemung ke dina surga tapi alhamdulillah tak usah bahas cedik benyaang sepenting kau leben ajunan ampon berpartisipasi mudah-mudahan tetilan jalan kau leben ajunan selamat sampai ke akhirat alhamdulillah amin Allahumma amin pon belina boleh hari apa yang paling baik hari sampai dinyatakan pasera semate hari Jumat otabe malam Jumat maka orang kak dinto selamat dari seksa kubur. Ini yang menyatakan Anas bin Malik yurfa'ul adab amma mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Kalau ada orang mati malam Jumat atau siangnya hari Jumat selamat dari seksa kubur tak tabangki ben mungkar nakir sama sekali bila mun beda orang seta mari maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu torai reng sana lao mun beda orang seta sama rena maurib mari Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu kak dinto orang keng selamat tak kereta bangki ben malaikat mungkar nakir amin tetimun sampean ku leku kemis lemah ko lempak pah kelenger jeka aja tahan dulu cender mang kaden te pula depak ke mau dipede mun bisa aja aja tak bisa toro aki pada ada mau ceknya benih ke benih urus gula ben sampean mun bisa menter tro mati Jumat tro tak tro mati Jumat oh yen mari aki bu ela kadung kali malam cak ngucap gelek hurduhur ya daftar lagi sarasa aja no benih Jumat datang Jumat budian lagi bu manter saya hari Jumat kafir keng cak bereng ten genten lah mana bereng ada sungguh buraki na jadwal ya ciraja Jumat saya ada bang ada ke cuba ada ya mun tak mati cekel Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan apa yang paling baik?
bulan Ramadan. Wa ma khairul a'mal, manabi kalakuan sepaling bagus panapah Sayyidina Ali Sayyidina Abbas, kalakuan sepaling bagus kak dinto pejeng lema waktu di awali waktiha, pejeng selema kalakoh yawwala betul. Itu sepaling utama. Zakat, puasa, haji. Dari ibadah ini baca Quran. Mana ibadah yang paling baik? Sholat 5 waktu yang dilakukan di awal waktu. Keng sengkah magi senegu umik pada cagela pada sengkah tak sengkah. Oh, bi setan hula ben sampean kak. Setiap compok hula ben sampean ni kepada setan nah. Nyaman desim benih hasim benih. Desim. Makanya ladan padahal masjid ampun ibriin muqaddimah. Salatu wassalamu alaik. Bade apa tadi? Ya imam al-mujahidin, ya man nasra bikal muhaiminu laylan, niltamanil tawal anamu niyamu. Apa? Jaga ibu sebini, jaga ngalle kalian jagbara. Depak kalian jagbara sarung opah buka poler pahi tarik ke atas cedak ya atas itu opo isi babai turun dari kelentur telo anda ya. Bada buk, cek putus asa entari pole buk, cek kak sobu kak. Yang nalik lagu jeng kadang kok sengkak. Mun karo libatkan de sampean pakun tak eding ngaki kurdut sarung kak. Jaga. Insyaallah jaga deh buk. Mun tak mancing ya. Orengah. Mutu pak, bidina sampai tengah hari kak. Majek pentergel. Aduh ya Allah, makanya gue pengajian sering ngajarita terus kadang si adan bamba lekah. Allahu akbar kok. Ya Allah tak tega sampai adik kiran. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu ledem mana kana roy. Ada datang ulan tidak datang ngembana akomat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Adan tibi dikeran tibi akomat tibi ngimami tibi. Mari pajang sopumba maca Quran sampai pukul 6. Di pukul 6 masapuan sampai pukul 7. Mari pukul 7 bah ngidem bah. Ngiding pukul sanga ngiding bah ngudi emik pole bah. Pahadan boleh. Allahu akbar apuh. Njok ring sana lau bagian saya landungi pentong aki entar ke masjid sing are ngiti entar ke masjid. Siapa adan aja? Papan tak kaya kurang ajar kol sanga adan iku. Keluar mbak di masjid. Berapa jong? Kaki tak beres bah mulai apa jeres tak beres pun gila ke bala. Tekut jam kol berem pecak kol sanga pahadan iku. Jong, segila jeng kok apa kaki nah. Kaki segila. Gelut jong. Kok adan mau rip kaki lo entar ke masjid. Kau ada ni sak kaki lo datang jong. Kau ada sopu kelo tak dan kaki lo dan nak. Kau ada kol sangat mantar kapi kaki jong. Sekila jeng kau apa kaki kau. Dia kena ngot kaki kak. Jadi gue lekuk mun masjid dah orang coba ada kol sebolo kak. Insyaallah ramai. Maki di Bengkalan insyaallah rombongan kak kantong gitu. Kau ada kol sebolo. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Salat di awal waktu. Ini adalah amal yang paling baik. Keng coman ku lebih sampian sengkah anami sengkah sengaja bi setan kaula ajunan ekuda makle ku lebih sampian enteng saanya mabejeng. Makanya Imam Ghazali menyatakan yang paling besar itu bukan gunung tapi nafsu. Yang paling berat itu bukan besi tapi amanah. Yang paling ringan itu bukan kapas tapi meninggalkan sholat. Itu kata Imam Ghazali. Yang paling ringan tarkus sholat, yang paling berat al-amanah. Paham? Makanya bajang ini kamu setan gula ben sampean kak. Tiap Roma kaula ajunan
beda setan saja ge nyaman dasim ni kesaganggu kula ben sampean bajengan lek dekira apa bu kanak-kanak sabar je adan je dengiding rapat tak kupek neng sabar je ngah deki kapan sponsor abu kapan sponsor gercuk ngala udu ruku ban saja dena yang par ya deng TV na ori ngedub barek cai kadub dajo eta pani dasim nek tetibi dasim nek pasang ke sabar je ngah kalau dasim ini bisa dilewati bisa jeung aja abajeng masuk ke lim jeding yang babi setan nomor 2 nyaman walhan jeding dah pah omber penyakit was setengah jam pah kalau keng canteng iku lagi ke ain nawai asyhadu an la ilaha illallah nawaitul wudu nawai asyhadu an la ilaha illallah esara maki nawaitu sauma ghadin an adai fardhu tegede pak karo Ramadan apa jadi jeding beda setan abuk ni kamu kedung tepani sampean patak sampurna pah umber penyakit sinyam was makanya sampean apa jangan tahajud kol telok malam masuk ke lim jeding pah romo beda orang kelembe tuli tanya aki walhan ya ngakoh walhan kok pula tepak kamat tuan ni kedung bencanteng dia kena kalau dari jeding lestari wudu ongka kalangker apa aja ngah yang babi setan nomor teloknya mana khonzab terus aki gelar kan nawai apa terus aki usolli fardhu duhri niat kaula apa jeung duhur bani asar Allahu akbar can khonzab tak saka asyhadu an la ilaha illallah usolli iya mod Allahu akbar can setan tak sapole kak asyhadu an la ilaha illallah Allah usolli Allahu akbar Allah ada aja kak nah, cuman sampai 14 harokat betal benjeng bajeng aja makanya jabul ulama kalau waswas tarkul ihtiyat jak tengat tembian waswas setan sakoto laben jadi jak torot tak sah kak tak usah beli boleh kak Allahu akbar tak sah deh colong neng tak sabi kinaru aja kok tapi benih bencolok ben ate tak usah beli boleh meskipun beda perasaan tak sah kurang sampurna ingat sing najis mari abeco sok ingat sing aletean abeco boleh ingat sing aletesan ke jeding abeco boleh abu salakui pagemede ko ras jeding ade akemi sampean mari agela ingat sing metoh ekelai boleh ingat sing metoh ekelai boleh mun tak sekeng ya lecak ambui ego makanya cek torot penyakit waswas cara nak tarkul ihtiyat lah salat ini adalah pertama kali yang digoda oleh setan kenapa karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah sepekal etanya aki pertama kali budian salat mun salat bagus bekal masuk suar amal yang lain baik kalau salat tidak baik sedaya amal kak dintoh pabera sareng Allah Subhanahu wa taala mangkana hari sepaling bagus Jumat bulan sepaling bagus Ramadan kelakuan sepaling bagus salat yawal betok Ibnu Abbas seda kabar nikah pada Pak ke Sidina Ali sahabat atanya ke Sidina Ali dulu Ibnu Abbas semasa hidup ditanyakan hari apa paling baik dijawab Jumat bulan apa paling baik dijawab Ramadan amal apa yang paling baik salat awal waktu kata Sidina Ali lau su'ilal ulama'u minal masyriqi ilal maghrib la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas cok saking ulama satunya etanya aki dengan 3 pertanyaan ini semua ulama akan menjawab yang sama dengan jawaban Ibnu Abbas artinya jawabnya Ibnu Abbas nika bener illa anni aqul kecuali sengkok cepun Sayyidina Ali muntang jawaban tak pada ben ki buru jo lain tang jawaban boh mak lain Sayyidina Ali mun lain bulan apa sih paling bagus gelak kan cepon bulan Ramadan cepon sampean bulan apa sih bagus benih bulan Ramadan khairus syuhur syahrun tatubu ilallahi taubatan nasuha bulan saya paling bagus dia benih bahas Ramadan namun cangkok tapi bahas kendim ma'abali ben atobat ke Allah di bulan saya paling bagus maki Ramadan men kromain sekak semalam tak ambu sekali
Angu bulan tak kepek kor macam istighfar tak ambu sekali. Tapi bulan saya paling bagus, bulan saya kiba minta sapora dak Gusti. Ni kajian Sidina Ali. Oh, sana kaki. Engki. Wa ma khairul ayyam. Are napa sih bagus? Ibnu Abbas ajabu are paling bagus hari Jumat. Mun sampean jawab pena lain. Are napa sih paling bagus lebih bagus dari Jumat? Jawab sareng Sidina Ali, khairul ayyam yaumun tarji'u ila Allah aminan bihi. Are saya paling bagus jawab ni ibahas Jumat dah. Tapi are kaki abadi mate. Mana cekak iki mate. Aja are saya paling bagus. Make mate malam Minggu. Mun mana cekak pasti masuk surga. Mate malam Jumat keng mun tak ngiba iman celaka. Itu kata Sayyidina Oh gitu ya. Yang nomor 3 Sayyidina Ali. Wa ma khairul a'mal. Kelakuan panapa saya paling bagus? Ibnu Abbas ajabu. Kelakuan saya paling bagus ni kabajang ya wala baktoh. Mun sampian lain. Kelakuan napa lebih mulja dari kelakuan saya kelaku bajang nang awal baktoh. Jawab Sayyidina Ali, khairul a'mal ma taqabbalallahu minkum. Amal saya paling bagus dia ni ibahas bajang ngamun cangkok. Amal apa abai saya terima bi Allah aja saya paling bagus. Maka bajang mun la terima. Maka laking menyimpang duri iem bongkeng terima masuk suar. Maka la bajang mun ta itu mabadak teh mun bajang terawi ampuh kecepatannya 4 giga. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Can malaikat der mare itu lesan je iko. Can malaikat situngah tapok mari colong je iko. Maksudnya bagaimana? Ibadah yang diterima itulah yang paling baik. Cara nak diterima ada kecuali ngangkui Maka dia pun gelak wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Lain ibadah tak ada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana. Takbir bungkol Allahu akbar keng saro ngapulong adula ngonyol magi bungkol lo sah apa napa tak ngangkui kalau sudah pakai ilmu jangankan banyak sakoni insyaallah diterima insyaallah putrana ajunan sebada madrasah Darul Jihad akan menjadi orang-orang yang beramal diterima oleh Allah karena ampun andi ilmu semoga ilmu na manfaat semoga ilmu na barokah sehingga titilan-tilan keselamatan ke putrana ajunan mun la putrana ajunan selamat tak kira burung oleh ajunan orang sepo pasalamat cukan eki baga swarga bina potona amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sekak dintu saya pada pak 1 jam lebih 5 menit jangan boleh bu ay betul-betul kesetiaan cak udah janjian benih-benih orang yang kaya kaman tua mah nah ipakon tutup okay. Ipakon pas tutup 2.642.000 siapa sih masang 2.000 dah makoh alhamdulillah ni kedua bulong popolong teti banyak menter iterema akapi cuma kita iterema tak kira pembeli kiyer ya menter teti swarga na sampian amin pakon pas tutup tore pah tutup makle barokah asline compok gule lo teman nutupen buk tokang buka ngeto pengajian ro siapa pernah ngebentisu ngara gule compok mun pengajian tukang buka ben Fatihah biasana to Nyereng bah tutup alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqah wal khatim lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab Allahumma akhtimna bi husnil khatimah
الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلابات دار الجهاد اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل القرآن وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله. Sekak dintoh si bisa pada Pak kurang lebih nanyun sapores dari batas epon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.